Nā, hei tā ngā rangatira o te rohe o Rotorua, kāore te pūnaha Ramawhero i te whakamarumaru i ngā Māori o te hapori. Nō ngā rā tata nei, ka piki haere te kitea ake o ngā kehi o Mikona i te hapori o Rotorua, anei rā a te o Kiwa McLean. Te pūnaha Ramatoru, he pūnaha kaore i te mārama, e ai ki te tumu o whānau ora. Well, I think it's getting quite confusing now. I mean, obviously we had the levels and we were all quite comfortable with that, and although obviously we didn't want to see them reinstated again. Hei tā raukawa tate nā wai i rangirua kātahi ka rangirua ke atu i te āpititanga o te pūnaha wāhana toru. I think people really are quite confused about it all. I mean, they ask me so often now, you know, what does this actually mean? What do I have to do differently? And I've got to the stage now where I say to them, just use common sense, because that'll get you through every time. Nō te rā nei ki te ai he kehi o Mikona ki Rotorua nei, nā e whakatoa e rā i konei i tēnei wiki tonu. Kei te awanga tātou katoa. No te mea kei te awanga tonu, no te mea kare mārakaraki te titiro, kei hea tātou e hārean. No reira, ai, kua uratu tātou ki roto i te Ramawhero. Engari, ko ngā pūnaha tahi rua toru, kei te whawhātunu tātou i te pō. Hei tā te pāti Māori me kaua te kāwanatanga e wehi i te toro ki ngā hapori Māori. No te mea kei te mōhio tātou me pēhera te tiaki a tātou. Ma te iwi Māori anō, te iwi Māori e kōrero, ma te iwi Māori anō, te iwi Māori e rangatira. Mēnā e māharahara kauana te momo pēnei a mere peka raukawa Tate Rāua ko Rāwiri Waititi, he pēhea nei ngā whakaaro o te hapori o Rotorua. Do you understand the traffic light system? Is it confusing? Well, it is a bit odd. I just ignore it. Not to me, because I've already adjusted my life to account for COVID. No. I know how traffic lights work and whatnot, but yeah, no, Engari hei tā te minita hauora tuarua. Te rānei mātou o te kāwanatanga, hei aha etahi atu mea hei tautoko i tēnei tūāhuatanga, he pūtea, he aha tū rānei. Nō reira, ko tāku atu ki te iwi o te aroa, ai kei konei mātou hei tautoko tonu i a rātou. Government doesn't have to do it all on its own. The government knows that Māori want to make sure that they are looking after their people themselves. We do it better, we do it well. Te rua te kaumātoru, ka kitea. Mehe mea ko tutuki pai wa rātou mahi, mena kāre tutuki pai. I tēnei wā, kei te raru tonu te iwi Māori. Engari kei te whakariterite mo etahi atu taumata, taumata tuarua, taumata tuatoru. It is the government saying to Māori leaders, to Māori community organisations, to whānau ora, what is it that you need, how soon do you need it, and what more can we do to help you? It's as simple as that. It's not rocket science. Hei te rua te kaumātoru o tēnei marama ka rotake tia ngā pūnaha nei e te kāwanatanga, me kore noa e kitea te maramatanga, haere nei te tau. Te o Kiwa McLean, te karere.